Nkoro yako nendete Jesu muno rwimbo rutu kinyatha igire cirukire ndeka cia tuika 14 muthikiria kiri mukondo jwa iri ndene mubango jwa chanchamuka lakini mbere twambiria twina Gakii Bensouda kuchwa getikia mujumbe wa Mwekuru ndene ya kaunti ya Meru nkurikani ati nandi Safaricom ni kambuni imwe muno ikwithirwe kielewa mantu ureza gwita na mbere nore ya mantu kana muturire jumbite kuthajo kiumira akenya nandi Safaricom ni bako kwenda muno muthikiria umbe kwithirwa nandi ugita na mbere gukara online uteno wasiwasi ati data chiaku igatwika na ate kwenda kuira Safaricom ithiritwe kinyosha shilingi na kuongera data bundles lakini mbecha no iria nandi Safaricom gakwelewa struggles ichionde na mantu jara jonde ja gwita na mbere iko gitumbiwa kuira nyosha shilingi nagwe muthikiria ndina credit ya shilingi ngiri 3 kwenda kwithirwa ngikunenkera ithirwa kinya *544 ashugure data bundles chiaku no mbere ni gintu kiriku kiu muno gituma ugwe withirwa uri online na wina data bundles kagita kionde na kethira nago tatu nyakira internet bati kwithirwa ugitonya na internet ya Safaricom no tunande no kuiwa bundles ni chiongeri lakini magori no jare wakati wako ni wakunyoosha shilingi sasa kumbuka hii maneno ni permanent. Oh yes. Hakuna tihu anga kuharakisha anga tabura hapana. Iko until the end of time. Yes. Yes. Good morning, karibu sana kile round ya mubango yo chanchamuka ni dejiri kilokita ndaika 15. Walimetu wa matu ni ochungi wa dola tuina Karibi County na tuina Miss Gakii Mbui kana Bensouda. Kwa mweta anara. Na Bensouda na kuruida itikia women rep ndeni ya county ya Meru na tikiti ya kia makia Jubilee. Now, auni wa manto yon thayari kia makia Jubilee. Dabone the other day, bori nara pangani, nara kwa Jubilee. Ibu ite nomination boy, ya iko mtumanto kuiwa iwa Meru eje. Agia mboke dhani mato na mbele nyate. Ndula ute kwenda kinyoma pangani kedi ya Meru. Morudero siya ute pureka. Ameru betu ategeri na athikiri ba Weru FM na ategeri ba Weru TV inkoboke thia rukiriru rwega ndi mitambone ya nini wenu Gakii Mbui urawijekene ta Gakii Bensouda na ndi umwe wa baraba kuruira gitikia woman representative kana mujumbe wa Mwekuru county ne yetu ya Meru tuendelee ni kuthikanira ibwega choke kiureke matuna choke ya kwende orio kiuria kuna nominations ke Jubilee kana inyama buna consensus well and Jubilee ekapuithia nominations or so you think especially nara kurina no buran kumenya these are facts nara kurina antu babaingi mimbi komba kwithira kwina aspirants batano kwino inya twine 10 kwino kinya kwina antu 15 so places ira nomination ikabuithwa but kwina angi kwina few candidates nara kubati kwithira kurina kubuithwa kintu twita consensus kana antu baitikaniria bobongwa kwa bongwa no bwithire ibokogombea giti kimwe buri antu baile bathatu ibo wetekirwa buchemania bukarande bwaraniria buithima buingwa burapo kwenda na bwa arrive to any decision kana bwa etikaniria untu burapo getikaniria kia maike wetikiria bwita kirikio bubera batwe tuwetikaniria unwe abati kurwama na tiketi ya Jubilee yauna yo tiwetikaniria Kimeru kwi mantu ja maingi muno ya gutegerwa for example anto no batukuane bakaithima no riko arina popularity kana no wakumenyeka county ne kana kithira ni MCAs no wakumenyeka nkurukie babangi riu antu bo bagetikaniria muntu akawa nonto for sure inkuona utino mbetete kana inkuona twetania tu nikatoka thukia mantu tuwatanireni uwethire no awita atia boibu etekireka then number 2 kia maigi kukari survey iba contracted like 3-4 companies tia kukari survey around places ira twina candidates so kukethira kwina that way also nonto survey rekona ni nuariguru na nuarindi Okay. And then the third way
ninjirera now ya physical nomination. Yeah. Okay. Last time I checked. And then kuina kangi. Returari na SG. Na wire ntubungia watire. Obomba kwithira buri antu bailika na bathatu na bukure moi wetikaniria. Maybe muntu ari weak kienine na nakuyikwa we ari strong. Maybe na onwe kuringa na njira cia we ira gutumira na kuona we no ari iguru. Antu yabara nabo kuyoko akinya berwe iba fund nomination bongwa. Ala. Yes. Ni onto kama ketio fund ni na indete. Nire ikweya ni njira iuto kuwira njira iu ithatu twariria. So now au ni ara kwina scenario ya ati savire bwithitwe ni kuonania utina umaarufu. Ina mantu yonthe ya kuonania no karemera kwa tuika wori enda witambi enda wita nomination. So no kwithira kwina bu urita mbecha ini tutethanie kenda nomination ye tate ebwithwa. So we personally whether wita nomination kana urenda consensus? Onde rende kebio onde bikirabi kethira bibio. Yes. Yeah, okay. Now Kiki, the last time I checked waruyere tikia mbunge. And then all of a sudden wachenche urenda kina nene kia women rep. Why? Not all of a sudden as you may term it. It was a process. Inde ethirite nkialilia na nkithima mantu muno siasa chetu cia county buraiweta na riranda ndakikishire that mama county urari othai netite ngavana na tina guchokana nyuma na after go consult widely kuria kwaraniria na my close people barato bangana bo siasa ciakwa na kuria mawaidha widely Meru County ndona serving Tigania West people nomba serve Kinyande they a woman representative. So ndona it is a good opportunity kenda mama aita anoka kana itia uko ngavana kanya kakawe na nimbithira inguka cover kuritira Meru Ngui na antu betu batigania West constituency na ingwetikia batina thina nabu indetire kiribo nonto declaration you damibwithirie Tigania West constituency arathoko yetu ya Kianjae ambayo nio headquarters ya Tigania West na ibambirire baundharima kabisa na batina thina bo nkibaritaira Ngui ndi level ya county. Yes. Okay, now weki nwithirite uri position ine nyingi ndene nthiguru actually. Yes. So now why nitio ntujite siasene ka tuko yo kazi yako ya stuff. Okay. Martin ngauchokeria kiuria kiuna na kinyambe leithi ya Meru bwega. Oni naturally a leader and a politician. Na muntu netha era maishene ari na passion kana ari na untubura endete nkuruki ya mantu jangi. Oni mbithirite ndi a community person mbithirite nkiritaniria Ngui sana na antu na imbithira ndi na murigo jwa antu sana. Na iuni ongoira ndita ngaikwa kwire na fulfillment. Fulfillment na Kimeru ni kuatia. Waneri. Imbaneri. Nontu rirangeta mbua imbithirite nkibwithia charity work sana na kinya babu ya ibu kavite mantu ya moja rambithirite nkibwithia in my own kana na njira yekwa ningwa no nini mantu ngoira mbithirite nkirita mbendete sana kushare kubwithia na kugana na antu betu maybe kana kaina thina au katireta skuru injukitie tutwinge muno ngikakia skuru nkithomithakia antu bara less fortunate ki community imbithirite ngitacho ni mantu jara muno na nkethira nkibatethia kuringana na bura nkuona. So kambwe siasa yekwa is a calling kana imwetu burabona wachungaji kana pastors na ara kanisene
muntu akuwa neti mwathani utumiria no bwaka oya aita aka kanisa kawe kana bangi bakatwika ordained ni their churches kenda barita ngwe ya mwathani nani siasa yekwa kana tongeria bokwa is a calling imweto na ntiumba kwa avoid onto buburu and as you are saying de mubiashara both a Kenya na Kenya ome lakini ndae wa platform ine ya Meru irio nkethira yani ndina kunganirwa nkimenya inkuritira antu ngui na yani nkubaritira ngui nkauyuria buu ndina buu nkorone na tika kwendikinya ngui ciakwa irandita ikarwama amot taska imbwithakia mantu ya maingi o rimwe so kwithira ngisavu a Meru tika kwendi kwe ngui yekwa still ikarwama. Okay. Now sorry I think last week ndonere survey ya kampuni fulani na kile kampuni yeji kiama kia UDA kiari na I think 52 hapo percent popularity ndani ya county ya Meru. So why choose Jubilee? Well, bwambere oni kwina mantu mbitikitie ndi mutongeria ntitikitie mantu ya misisimuko kana kuthunga imbenda sana gutegera mantu critically so nkithura kiama kia Jubilee ikuonania kuri ara mwelekeo yokwa yuri na kuri na antu bara kuona bakanenkerwa thirikari ra yethira iri balanced itutina mantu ya maingi nutegaira kinya history ya tongeria bara bakwenda iti kiama kiu kuwira it is true kiri na popularity I cannot deny that kana ntiumba kurea kiri popular lakini kwiro kwita ukachira we mutongeria no bati kurwama na bura wichie na bura wetikitie no ka antu direction so now kiri uni kuthura kiama kia Jubilee kiama kia Jubilee ni kimwe kia pirabiri ndene ya Azimio na o antu o muntu ai murengo ne joawe kwi barabara wa mina saindi irengi na kwi bo bare ariku and as a leader you have to be somewhere kenda wa antu ba ku direction so kuthura Jubilee nkuona au ni onkwanira na au ni ombati kwithira ndi na kinya Ameru nkubera saindi uninjia nonto frankly speaking tiga boko kwina disruptions nyingi cia siasa Jubilee ukaya kwalelia kwina ngoira iritini thirikari like ukaya weta Nairobi there is this expressway kuma Kenyatta International Airport all the way to Westlands ukaya kwalelia barabara wira chenjirie mantu buru Nairobi congestion ireretha irerikuo itithire irikuo rira baka barabara wika commissioner ukeyotegera ya Meru kwina project nyingi muno iraibwithitwe ni thirikari ya Jubilee so tutikwenda kwaria mantu ya siasa muno na tiwa bai bathuku na bai babea itubati kwalilia kinly tuona thirikari ni atia ibwithitie and again mbue mantu jaja popularity ya unda na kuri na antu bakundimonize ninge these Jubilee government nkenda kwira Meru ru ari untu bumwe munene ora go front unda na the Jubilee leader now bethirite baigi ntu kimwe baithimbi bare thirikari-ini so kukia kwithira kwina successes tukwariria cia Jubilee government antu bati kwathurano kukethira kuri na failures tuku nacio tukuona itiethirite cie thirikari-ini ya Jubilee President Kenyatta na Dr. Mheshimiwa Ruto bati kwathurano mantu ne yariku kambera kia kuthwania nkauria ana antu bathukanire na bari bamweri ina mwanka kwa twiko mweno wako aira mpaka unginwe na twikire clean kana wa white as white as snow wote me yari nambi ku nkauria Meru betu we still have a chance yo tukuana na kuthwania critically twalelia mantu yoyongwa tutikwalelia jarajari sugar coated kana jaraja yaki chukari na ndene ya imbi ya thuki Gakii kwina arui bathatu ba gitike ugavana ndene ya county ya Meru Mithika Kiraitu na Kawira mbonete muno gi support mama why mama
Gitumi nsupporta mama Mwangaza na Kawira Mwangaza unika mbitikitie utongeria burari utongeria people based Mbua kuma Kawira arathurwa na arekirwo itine presence yawe kutiro tomeachia nturene chionde na siasa yawe tithairere wita to market aita maybe arwama keria kana arwama nchiru kana arwama kianja ithokone hapana eta ndene mashinani ndani kabisa ino eta wita atia kuchamania na antu so arina touch ya mwananchi nonto naomba ko bakinyira nariku narabari na mantu jau ababwithairia ni life changing Mbua in a minute background yekwa itithirite iri ati nkurite nkiona kila kitu 100% imbithirite ndi very low at some time nkethira Mbua at some point maisha ene ndiraachia Muringeti at some point maisha ene ndiraachia kinya nyumba njea so what Kawira does I identify myself kana imbona nkielewa mantu yara kabisa nonto kethira urarara utina Muringeti wa kuibwekera no wimagine bura mtoe yako nenkera Muringeti ugaikua ukethira ote urarara kanyumba kaina kinya makutho no wimagine bura mtoe yako replace kanyumba kara ugaikua so oni ndirauma kirasi nekiu by the grace of God ndiraitia na ndikinya kirasi nekikingi kya bai ndibakuwa Muringeti na mandibuti na mbinambi iyo ni upuzi hapana kioni te upuzi nonto manto yau ija tachi muntu ndene muno for example kwe Mwekuru ndonere akiwa we kuma ronwa atararia mburi na thayu akurirwa mburi mama county that is life changing kukethira muntu rato ona ataumba kura mburi na akurirwa nende kete na mbere kuciara nari urate muntu achinjirwa maisha yawe na ka allocation karaka ngaf 63 million is very little money kana itubecha tonini muno tokuthulunga county iriku actually number 1 buranka bwithi ndakinya mbunge ndae wa mandate ni Meru au sponsor a bill nka sponsor bill kana mswanda jwa kuatire becha irati ngaf ichionga ongelo non tukutumba kuithira constituencies ni kwa 137 million na muntura akuthulunga county yonde ariewa 7 million per constituency na becha to servant bamwe sorry becha to servant bamwe bonde bwana ngiro CDF bwana ngiro gaf no china mantu mwanya yara ibati wetate kurwamira for example ichangaf ni purely affirmative na to wap affirmative antubara madina yau iyo mainge muno naranturene so ukienda kutach kana kinyila antubara bonde no mwanka kwithire kwinambi kwina kuongaongeleka kwa mbecha ira no tukuongela na kuoi process na ku sponsor bills ite mwanka ite through overnight pura bonge ngaita au do a lot of lobbying kana kawatanira na institutions inge like NGOs na kinya government institutions kureta more money to the county kwena mbecha ja Uwezo Fund kwena Women Enterprise Fund kwena Youth Fund mbecha ira chionde tukachireta bwega amwe na ikaomba kinyila antu betu watela ugo na Madam Gakii kidogo tukutha tukita break muthikiria tuigwenta tosha biashara tuchokere twete na mbere. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tunie ku. Mambo, najua niko na kaloni kako, nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni. Lakini kuna kadil nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Au unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil, ni deal kubwa na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Nakulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tunie ku.
Gukira tuika indo iria professor aretete Tharakanithi ithie. Nuntu ngai yako thura ni buria andu makurutha. University ya Chuka utimiona bo. No utikuona university ya Chuka, utiona ya Tharaka, utiona ire Limala, no utiona ire Gembe, no utiona ire Embu. Uticiona. Lami ire Chuka town utimiona bo. Ingi cioka wa buria gwekari. Barabara ino mwaukanio ya 23 kilometers utimiona bo. Tariu baada Chuka kuri gintu gitagwa monument. Twaruthire mbere ya baada baina petrol station. Tera. Ya Mutegi wa Murango. Kuri kiamu kuona gikari ta kitwapo. Kiamu kiu ninio na tumithirie. Ndira twetaga president Uhuru Kenyatta. Arugula. Saburi igana rĩa 19 mustari jwa igana rĩa 5 ruteto rwaku niru tawa ya maguru jakwa na weru bwa njira yakwa kiambĩrĩrie mwithatu na Mũrungu arauga nĩkũgĩa weru na kũragĩa weru Jana 1:5 weru bo butharaga mundune na otira mundu yabusinda tumeria 11 kamwari kamugwanja ni uma tiri weru bwe murio na igintu gikiega sana metho kuona weru boriwa Saburi 36:9 bwana gwa kithima kya moyo tuonaga weru kumania na weru bwaku Murito mitara mongera moria na ndio avioni ili makutano oni mitito ngugi nyingi muno ngugi avioni anchidire ta kibioni ndia kibiashara tuga ipush na bombera mbuge ndi mudomo challenge era nene ngugi no wita ngugi te dongi no tumbo kalio ngugine na ndukene ritangoge Twarairie mantuzegie wendo mantuzegie Mukuru na Mwekuru anabare kwi mwari utega ukathuganiwa ifumatiru na tegwa ifumatiru na kinya anabanthaka muntu ucio na bati kumenya purity ugwinye ngugi mbiu ita omba kwithwa nyotiringithagia muthetu nomba kwithwa Mwekuru kuri magucwa ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanirite na Mama Digital kwambiria themwe itigania na dakika 15 mwanka themwe na dakika 20 Beta Purity nguta tugwatanirite na Mama Digital kiri mubango jotwari uma taroa Ndea lele kangeta haere huda yonika haere kuma mero na rap na mistari leta driving license demasendo so droga ta ala gari na makosa bwana namona hii gari ina makosa kabisa ala na yale muziki gani wewe hapo hapo meza bodi kidogo oya kidogo tena hapo tunaulizaje ni station gani hapa tunakuuliza ni station gani bwana angalia kumbaku unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani Weru FM Umamundune
Ijaweruni. Kire ukirukira NCBA home loan ya kwithira no kwenda kura nyumba utapata ufadhili kana ukawata utethio kuma kire home loan bwa ukinyira 105% ikithira no kwenda kuoka nyumba no tena plot no kwenda kura ka plot bakwa ambaye chakura plot 70% bakafadhili untubona 70% na ujenzi kwa na wakibo boka wa mwanka 100%, yani wokoro nyumba wewe chukua. Kwa hata nteto mkuruki bandikire SMS no mitume yena rieto yaku na email yaku kire 16116 namba yende 16116 na kana uliongere branch yoyote ya NCBA Bank na bakedho ba kwa mantu nkuruki. Thank you. 839 muthikire na ninkurikanira Raha Premium Maize Meal athondekiba mutujwa kavagara na ndibe na brand new ndene ya thoko ni Bojoy Millers na ndibe na mutujwa Raha Premium ngano ni mutujwa kuruga chapati na mandazi kire na jutongerete ndene ya thoko kenda kwithira ugekurukira ni mwago juju no kujeria ati nkime ya kavagara ni nkime nthongi na ndi erie kuruga na mutujwa Raha Premium ngano chapati ciaku kana mandazi jaku na umbe kwithirwa ugekenera Maguna Supermarket Meru kana makutano kethirwa kijona sama distributors Meru makutano mutuate de Mancos Lare Town ukethirwa ukiona mitueje ya Joy Millers arani nabo 0723730539 kana 0733851201 tukichokera kwina mtukuri atire good morning team Chanchamoka na Mheshimiwa Gakii Mbui ujo ni Mheshimiwa Ugambi Bosco kumamulika Tigania Central ndio Mheshimiwa atire akari tangoge na bunge bange governor senator na tongere bange Mamero kana gaitenga jora tuonete mama county ya Kigita. Choke kiure kiu ibwega muno Karimi county nonto bwa kiuria kiu na ibwega nonto bwa Mheshimiwa wa Mulika Mugambi oni bombere inkumenya kenda Meru yaendelea no monka kwithire kwina unity of purpose kana atongeria bawatanirite ndi Gakii Mbui utongeria bwakwa bukethira bwi bwa ku reach out to other leaders kana kuria leaders bange para bonde bakathurwa kenda tumba kuritaniria na bongui inkumenya ngui yekwa ya kwithira ndi woman representative itithimiri au ake no ingwitikirwa kubwithia lobbying ya gintu kingi kionthe kira kibati kuya Meru County. For example kwina ntura inyingi muno tuonete kwina thina inyingi cia barabara kwina places itatuika opened up kwina thina ya rui sana especially rutere rwa Nyambene kana region iwingi kulobi for dams kana mantu jara yaumba kureta sustainable solution ya rui no mwanka bubwithie buri amwe ajumbe bara bakathurwa kana MPs bara bakathurwa Meru County 9 of them no mwanka twithire tuwatanirite kenda twithira tukibanga ni ata tukwenda Meru itate itana mbere kwiro Biblia ni weka uatiri if possible be at peace with all men kana gukiumbika ithira wina thiri na antu bonde ende uninkethira ndi a unifying factor mutongeri urakathurwa wa governor nkethira ndi ngeta ngiritanairia nwe ngwiboya MCAs bonde ngeta na unturene kubwithia mirandi irankwenda kubwithia ya mama county no monga representatives bantura ira mbithire mba involvete baraba kwenda tuwatanira tukawatanira kenda twithira twitite amwe kipindi kiu kia miaka 5 tutikethire kwina disturbances kana kwina disconnect antu bati kuona ni atia kukuendelea so yes Mheshimiwa wa Saindi cha Mulika Mugambi nkethira nkiritaniria ngui na atongeria bangi yes now no wetere mantu ya ku support Mheshimiwa Kawira Mwangaza kururetikia governor I thought urikire Azimio automatically means wa support candidate wa Azimio. Don't you think no Kawira are independent but still friendly to kiri jakiama kia Jubilee Nombwe she is a friend of Jubilee na kiu kio kia maoni nani ndi nambi
ndina kio na kumusupport kutina any problem na kutina omanto ya kuatire ati ni lazima ore o support imbi candidate wa Azimio. Mbere I need to clarify kana kwa bongo enda kuira Amiru candidate wa Azimio as it stands ni kwamba kuiri kana ni governor Kiraitu Murungi nonto na atonyere Azimio through ODM lakini ito kuona our local politics na chui ke play onge governor Kiraitu Murungi na ruameti muntu wawe ambaye noe aweta ke introduce ke michamanio yonde etake rantu oyu noe the acting and the incoming woman representative. Martin Dula kitiki kinyani no kyonkwenda ndi mwana wa Meru na ndi Mwekuru wa Meru. Riranga vana akamata muntu wawe wa Mbasi. Nete akira antu ono enkwende thirarembi are woman representative. Surely ni ate oni ni mbati nani kumusupport na ngavana no atwikite competitor wakwa actually kura ira ngavana kuromba muno na nebete kinyachi yawe cia ngavana ira kuromba muno ne cia woman rep so kwina michemanio ne anti abukatheka these are facts ima manko a Meru riu so kwe michemanio ne oni ndeta michemanio ne kawa competitor ande no ekirite kinu ingavana Kiraitu Murungi. Yes. You mean is more of campaigning for the women repobas nkulukie we mwene? Napo keombetekeria no mfafanue au kidogo kenda Meru bamenya uma. Yes please. One, muntora ngavana Kiraitu Murungi arwamiti na kiama kia Mbasi. Kampere ya Meru ruari ni business partner wawe for close to 20 years. Ibethirite bakirita biashara noe. So they are close associates. Mantone ya biashara na kinyarira Kiraitu Murungi ethirite aiki thirikari nene mimbi are minister na all the platforms ira a hold nethirite ake mo plant in every bond kire parastato zireko na ara kuonde ethirite aina interest ya to biashara to awe na manto ya yau muntu raturwamirite akiwa no acting na incoming woman representative no ethirite ake buithia biashara ciao cia ngavana so nao kitumia rwamiti muntu ura nkera Meru ruari mama county ura twino atirebela na inkuriara muntu akirwa ni acting nonto bandu kawira ari ona tukwanirite etikira kira gitumite ngavana arwamie muntu nethira ari so passionate kumuriria kura kinyankurukie ciawe cia ngavana ni atiri Ndula Madam Mwangaza ituonete agita na kibao everywhere akiandika she is a teacher by profession aita laira Meru abera tureteri 10 billion kana 12 billion constituency bati kuona iya nona wandi bati kuona iya nona abauri babwire ini kinyete aturi pakauari so uko ngavana natukite so much exposed ke kipindi keke kuthira nende na ati kwenda in case chances ikaumera kwa atuika Meru iba umwa a second term which is next to impossible na kuona ake ya huku mau akethira ena another woman representative ako cause disruptions kirewe ya kawira Mwangaza no kuona akethira ena very hard time so atura iri muntu mu biashara ora batwire no kurita no ngwe biashara kuonde na arabatwire kurita na kinya thirikari ne county arare kiri Meru Finance Corporation or something ara designer re anto bara designer corporation yo kauri imbi batwire kubwithia kuo utiomba kumenya kinyayo no njire uturiambi mbeche cia county iflow chieta na ara iweta so muntu no engavana atureterete akaua no akwenda atwika a woman representative basically teka kwende aina nkoro yote thia Meru ne tiki nonto koi rendio nenge etire arauro ne ate obangirite kubwithia Meru araua oni kangeta mbwithia research menye ne ate bakwenda mbeta ate mbabwithiria like seriously ukethira wina bande ni yogusavu antu ubati kwithira wina manifesto na ukiwa ne ate wababwithiria so nikankera Meru muntu ubu kuona akithiulunka nau na branding ya Mbasi na akeja akinenkaira a lot of money ona support okikiura munene amwita kandu amunenkira 20,000 kendeta atia akira mbecha ira Meru ichietu imbecha ira chiethirite iruti county ni na nende mtura atikwendete kia woman representative kenda atethia Meru ikenda push agenda ya governor but you do not know that for sure ati utumira ni mbecha cha Meru huwa tro imo biashara well
katutegaira history na ngukwira no tutegere ka history kindogo kwina mantu jari in public domain tawe tamarietoni iyandiki na ara pipeline kwendo cia chino na ituchio na ikithiulunka in social media antu batajito no barayukia ke amiro beto kambuire akethira muntu aikulukira are kombe gikura akulukira rangi thani gikura akulukira rangi chiko gikura muntu yo to amwitikia na into bietu poteta koti processes irio Okay. Kwena mtu kuria Madam Gakii, why would I vote for you as women rep? Maybe what are your plans? Plans chiakwa chia Meru imbuire giti kinkwenda ni affirmative na imbithirite nkirita ngui nyingi sana chia community imbithirite ngiakira ekuru batina nyumba kabaukiria nkabachenjiria maisha jo ibo witnesses jau as weru fraternity ana baba batithirite bakiumba kuithomethia na kainya kakwa karandi nako mbithirite nkita atia nkiba push so nikandi na a clear agenda ya Meru County as a woman representative kuri na one mbua mbariri mantu yailekana jathatu nontu bwatha kuri rio wona community ne antu ibainyilekite muno for example okay gitiki kia kundil na antu ba tu bakirasi ki marginalized groups kwiro wita ukona family ne mimbi kwina murimo jwa cancer juraura antu muno ogeta ukona aciari ibakwire mimbi batia twana turatukatia kusumburwa ni the extended family kinya intobio bikayukua no kona antu barani hopeless no ntu kinya batikumyane ata babati ku face maisha after that ukona kinya batiomba kuona njira kana legal ways ba access legal services batikurea mbecha na kutuika into ya birabio bikuthurana na biuchoka I have a clear vision ya antuba kwina organizations nyingi cia thirikari Christian organizations kwina finda baraba offer services legal utheri to the community so mantu jajarankeja najo kiri community yetu ya Meru baraba kuona thina ya ira nkababwithiria laini kwa tuika ba iba ko represent okoti ne kenda ba claim into biriku kwena thina miunde mingi muno mimbi mukuru au kwa utia mwekuru ranoe akachuno kinya into bia we ni relatives na kwa tuika utiwa thina ne nambi na ana antu ya bara nkethira nkiba menyera kuba office ye kwa kethira actually irina desk ya free legal services iranto barabe yabakaomba gutetheka mantu ne jara tie kurwa kinana kinya akuru na boibethirite antu arume bari iba ku face challenge nene muno angal child na twikire empowered na riu kana kakalika ikuraya muno so now itukarite yakamantu ya lukanite kukethira a boy child is under siege kana kwina guchumbuka ko nene muno ko kana kakaije na antu arume kwina antu arume baba ingi muno bago nontu bwa challenges cia maisha nabo maisha yakarite kukethira muntu kinyate na ngui irayumba kutuma areta mugate family ne yawe muntu ora akaresort to drinking kana kinya violence ukona akuru bareta tu muntu arikwa kurwa na ringi wategera muntu uratirika ari violent in nature kana tika ari murui muno kana tika kinya thukia akiri frustrations cia maisha ofisi yekwe kethira ina kumenyera akuru jabara ntuko ikinya akuru ibagwitha kikundi mbecha ira iwetwa mbecha ira chitengi ni thirikari kwina women fund uni ya kumenyera mantu jekuru kwina youth fund na kwina uwezo mbecha ira cionthe nkauthurania kurubara baka form gikundi kio nkabaretera trainers baka trainwa bora muntu abati tubecha turatwona kutumira na akendelea nambi na maisha yawe na kubanga tu biashara twawe kunjikimu kumenyera family yawe ruko kaitha kwina mantu yajara muntu ati watwa ni depression ira chiko bawata kana resort to chobi to so actually nkethira ndiri people based na nkamenyera antu ba kirasi kira muno na te baraki kinya babangi nabo batiko bwirwa imandibuti na mirengeti nabo tukethe atwena njira cia kuba make comfortable nonto Meru ni eto twinde and we must coexist parting shot kikitokirikia unaenda kwira Meru ate
Unika ikura nkaromba Meru. Meru bakirogine nde aruare na ibombi kwa bwega na kambokethia na Meru bonde mbwire gitiki nkuburomba kwa unyenyekevu kana na winyia bunene muno bwa mpakura intariki 9 mweri wa 8 mwaka yutu inayo ntiburinga nti nkabumenyera na ume bwokwa buonde kwou kankuburomba bumbikie ngui igoro indirari ntere cia mutuati maua lare karama na bonde bariwa no kiki Bensouda Gakii Mbui. Asante sana. Thank you. Nominations eligibility ari? By 14 ndi tuketha twiguthiria kwambiria ruari kwina bara bakatwika bakanenkerwa certificates bara bari bonka ina arabari bau bambira bakambiria ruari kunenkerwa mbi certificates tickets chio. Let's wait and see kini kimeka nominations baka sana muthikiria no tubabiure biaku tugashokera twarike kuigwa nteto mutegirwa Weru TV tugashokera utiro rungi mubango ja kugukia jogeta na mbere.